abahingi sa mu district ya Sheema nibajanga okuhinga orutookye kugumire omu bwire bw'ekyanda na munonga omuhingi abatari kufuhirira. Hati turiyo mu kusharura ebitookye, turiyo mu peak season. Hati omu mezi abiri ashatu nibiza kuhwamu bure abo kugira ngu egi season abaana tibariyo nibazarwa ninga abazirwe bakukura n'okwana kutakubaho. Mbwenu wata amizi kimanyisa ngu abaana bakuzarwa ebitookye binywa amizi byane iwo bareba tiine ebitookye yonoza kuba byine. Hati yegiyo erikere kukora manually. Tutayayireho birungi Benson Muhwezi omu bahingi omu masheruka kandi ogu tushangire yatandikire kufuhirira orutookye rwe. Ekyana nkira kunteganisa kandi hari umushana emitumba tekushira kuzara. So hati nyonya nante mwamizi kugira ngo nobute turiyo mu cyanda emitumbe gume nezara sacyeza tugu obwire bwo misho ngume emitumba yanje ezire kandi ngumenye nebitookye. Benson yaine orutookye rukuhika ebishayi 8 kandi orutookye rwe narufaho na munonga mu bwire bw'ekyanda. So ncho kurebera wo in irrigation buri kimwe cyona nkiguma kiri ombuteka na muno mu bintu byo kuhinga. Benson nasima government yabwa programs z'obuhingi ezigenderire kutunguura omutindo gw'ebyobuhingi mu ihanga. Nandize yo kubanza reka tuyamba omukuta obuhabuzi no muri gecho aba kubizire kubaronda ba demo farmers politicians abahansi bakireba nkeki taricyo bo bareba nk'abantu kubahabine kandi intekateka ngo eriyo kugira ngo tutohodemo abantu babase kufuna obuhabuzi omunadize. So nintekateka munadize yo kubanza nga Museveni kuyabagine niyo yabe eryamuramwa eri kubasa kubahabuzi tari kugira ngo umuntu muhebine. Hati yegiyo erikere kukora manually. Abahingi sana bagira ngo mu cyandeki okureberera entookye kwine kongerwa amani. Gasha kwa Sheikh Abdulatif.